Nyuma ya WERU TV kumurika rugono rwa ciana ciere cia ciare iria ciethiritwe ikiremwo kuthie cukuru ni wagi wa BICI riu ntuko ya umundi mubunge wa Antwaka tawe Susan Ngugi MUINDU tharakanithi na makinyithiritie Utethio ciana ino iria umwe athomagira cia Kariga Girls na ungi athomagira Marimanti Girls riu mationagia kumamakia KIRI MWANKA BATHIRIE secondary baria makaringa gwanje kirungu ruambia cia gaf mwandiki wetu Utethio Polo Kabithe neo nete gikeno kia micii ino iri na atutumira riboti ino. Kuri muthenya gwe mthiru kiriga ciitire mbutu ino iraturukira bwa igumo wadini ya Marimanti muciini uyu wa Bandrokas Kagwira ikarikara na wae kwigwika ithagirwa kari cukuru ya igumo secondary form 2 matira cukuru imo maithagirwa mari maingi ntumbwa kwagia mukabu wa kumurira BICI no inyuma ya ciari bake gwitwara tigwa na uyu urana no atie na kuguru kumwe tugona rurankuru kitombire kumurika MWANKA rurakujirie mujumbe mwekuru kontini ya tharakanithi aria mthi gukurukira obisi obuba Susana Kagwira ya ukonombire kurirwa BICI yonthe ya secondary cukuruni ino ya Marimanti Girls. Igo tore athuri turonaga itwanyamaraga mwana itwegwa na imwe no ria tubona Kagwira ya thongira nyomba gujo akaja kamuria Kagwira thiathi cukuru Kagwira no kamuchoki ngathi cukuru na inde ngatirwa BICI ina ujo akamwira ende Kagwira ngakuruthata ini uyu ntie na inya inde agitirwe kuguru utiere ntabi ya kinya kuromba mbeti no cia kuru na ntiandikagwa ona tata kithoma atira bara wangi bakuruta gwira gwatie kuthoma ngoge murungu baba utituonekanira nakaina mbere ututarimagira ibutu guogu twamenyithirie mwecimiwa gina wa Kagwira gwitwa na ria twamwirire mwecimiwa Susan Ngugi wa MUINDU na thukirie njukumu arugamira kinya mathiko magina wa mwana uyu cuba nyuma nyombe no kuonaga kana gakauma cukuru karia gakarago nkagu ugu rira mwecimiwa aregirwe Susan aregirwe mantu mamu ona utiebu Kagwira mbatwe kumaga Nandi secondary school akaya ukaramuje wenka amenya no MWANKA omba gutethia kana gakenda kathoma akathukia agacereria cukuru Marimanti Girls. Onto burabombire ukujuri principal wa cukuru no Madam Chalo uraugite ti mwana wa mbere Susana aririte BICI cukuruni ino. Women rep, the count women rep is sponsoring the student for 4 years, for 3 years because the girl is in form 4, in form 2, sorry. The girl being in form 2, so the sponsorships, the scholarship takes 3 years from now. Ruru tiragana barutukira bwa kijege cukuruni cia Kariga Girls kwira mwana gungi cukuru urano ya ambire gutiwe gina mucie baratiwa na kinyamara kire na takianthenjo na itho Lilian Mukiri kumabo makomango arariro BICI yonthe MWANKA form 4 cukuruni ino ya Kariga Girls. Madam Muli oripuniswa wa Kariga Girls akiare nyume ya kwamukira murito uyu wa imbia. Let me appreciate Honorable Woman Rep Madam Susan MUINDU for supporting the orphans and the partially orphaned girls. Today she has supported one student and we thank God for her. I hope the clarion call will reach the other girls who are needy and they reach out to her. Ebungu njirere ko BICI boba mujumbe mwakuru kontini ya tharakanithi bagutumira kumenya baraba kwenda Utethio kwina chief kana assistant chiefs iboto kuthina bomuji kwa muji na nkare yetu ya rescue team beto nagia mijira minyerie muno tukithukia record ya nabu tukithio bicini tukiona mujura mwinyerie muno kana gatire gina ikaji no yogo karano batie na kurara ko tugitarukania kisi inu twitigia tukona kisi na binyerie pe yeto gutethia tutigutethia baitongano ndu twatethi tonga thaino kumantere cia tharaka nkiripotera WERU TV bitu wa Paul ugwa Kabithe.